Polisi y'u Rwanda yerekanye abantu 13 barimo abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bakorana n'umutwe w'iterabwoba wa ADF ukora mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakurikiranyweho ibikorwa by'iterabwoba aho bafatiwe mu bice bitandukanye bashaka guturitsa ibisasu muri zimwe mu nyubako ziri mu mujyi wa Kigali. Aba bantu polisi yerekanye kuri wa gatanu tariki ya mbere ukwakira 2021 ngo bari bafite umugambi wo guturitsa zimwe mu nyubako ziri mu mujyi wa Kigali nka Kigali City Tower, Kate Downtown, station ya SP iherereye muri Nyabugogo n'ahandi. Polisi yatangaje kandi ko iperereza yakoze ku bufatanye n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ryerekanye ko aka gatsiko gakorana n'umutwe w'iterabwoba wa ADF. Bamwe bakaba barafatiwe mu mujyi wa Kigali, abandi bafatirwa mu karere ka Rusizi na Nyabihu. Bakaba barafashwe mu bihe bitandukanye. Mu bikoresho bitandukanye ako gatsiko kafatanywe harimo insinga, imisumari, amatelefone n'ibindi bintu biturika na video bigishirizwagaho iby'ubuhezanguni. Abo bafashwe bakurikiranyweho ibyaha 7 birimo gucura umugambi wo gukora icyaha, kuba mu mutwe w'iterabwoba, gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, kugambana no gushishikariza abandi gukora ibikorwa by'iterabwoba, gukoresha binyuranye n'amategeko ikintu giturika cyangwa ikindi kintu gihumanya ahantu hakoreshwaga n'abantu, gusenya inyubako cyangwa uburyo bwo gutwara abantu hagamijwe iterabwoba, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo. Umwe mu bafashwe, Hassan Mbaraga, avuga ko bari bafite umugambi wo kugaba ibitero bakoresheje guturitsa ibisasu mu rwego rwo kugira ngo bihorere ku bitero ingabo z'u Rwanda zagabyeho muri Mozambique. Bakaba gufatirwa mu cyuho barimo kunoza umugambi. Ati Salimu ahita atubwira ati gahunda ukuntu imeze, turashaka yuko igisasu tuzagifata tukagishyira mu gakarito k'amazi, twarangiza tukagerekaho ibindi bintu twaguze nka sa papier hygienique cyangwa utundi tuntu two kugerekaho, noneho umuntu akakijyana akagishyira mu iduka, muri firigo, n'iduka ngo ricuruza firigo hariya muri City Tower. Nge ntabwo ndizi. Ismail Niyonshuti avuga ko yicuza kubyo yaragiye gukora kuko idini ya Islam itabashishikariza kwica abandi, akaba ariho ahera avuga ko yigaye cyane. Ati inama ya mbere nagira abantu nuko mbere yo kugira icyo bakora bagisha inama umutima, kuko umutima wawe nta kintu ujya gukora uretse ko ubanza kukuburira. Icya kabiri ni igihe idini yaboneza kuko ntabwo idini yacu idutegeka kwica cyangwa kugira nabi. Icya gatatu ni nibabona umuntu wese ubashishikariza ibi bintu cyangwa abibaganirizaho bajye bamuvuga hakiri kare bataragera mu mazi abira. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera avuga ko bafashwe mu matariki atandukanye, gusa ngo nta mpamvu n'imwe yatuma umuntu ukora ibikorwa by'iterabwoba. Ati uwo mutwe nawo bivugwa yuko ufitanye amasano n'undi mutwe wa ICC bafatanywe ibikoresho bendaga gukoresha, bikaba bigaragara ko ari igikorwa bari barateguye ariko kikaburizwamo na polisi. Twagira ngo tuvuge ko nta mpamvu iyo ari yo yose ishobora kuba yatuma ukora ibikorwa by'iterabwoba byo kwica abantu, kabone niyo wavuga ko ari imyemerere, niyo wavuga ko hari intambara muri Mozambique, kabone niyo wavuga ko u Rwanda rwoherejeyo abasirikare na polisi, nta mpamvu yabyo, nta shingiro bifite, kuko iterabwoba ni iterabwoba. Ibikoresho bafatanywe birimo ibiturika. Umuvugizi wa RIB Dr Thierry Murangira asaba abantu kutijandika mu byaha nk'ibi kuko ntacyo byabagezaho. Ati somo bararibona, nta kintu bageraho, nta n'icyo byabagezaho usibye kuba bafite ingaruka ziteye ubwoba. Impamvu nizo gufungwa ndetse ntabwo babigeraho kuko inzego z'ubugenzacyaha n'umutekano ziri maso. Igihano gito mu myaka bakurikiranyweho gihanishwa imyaka 7, mu gihe igihano kinini muri byo gihanishwa imyaka 25. Abaturage bakaba bashimirwa uruhare bakomeje kugaragaza bakorana n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo barusheho kurindirwa umutekano no kuburizamo imigambi mibisha iba yateguwe n'abatifuriza amahoro u Rwanda n'abanyarwanda.